Haleluya. Amen. Ndabasoje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus Christ. Pentekote nziza. A happy Pentecost to everyone. Pentekote nziza. Very happy Pentecost to everyone. Pentekote nziza. A happy Pentecost to everyone. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ndabona amasaha atigeze ahagarara yihuse. The time has left us. Nifuje ko twaririmba iriya ndirimbo twatangiriyeho. I wish to sing that song started with 107. Ubwo ndayenze ntabwo turi buyiririmbe ko twaririmba. But we won't sing it because we have already heard it. Wayoboye Imana imuhe umugisha. May God bless the one who has read the service. Yego twite dusomere hamwe. We are going to read the word of God. Amagambo ari muri Yohana. The word of God is found in the book of John. Ibice 14. Chapter 14. Ku murongo wa 16. Verse 16. Ariko sinzi niba hari abantu batumva ururimi kugira ngo tugabanye. Do we have people who doesn't understand the language we are using? They are there. Yohana 14. John chapter 14. Ku murongo wa 16 ngira ngo. Verse 16. Ku 15. Let's start from verse 15. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurura kandi batamuzi. Dusome no mu byakozwe n'intumwa. Let's also read the book of Acts. Bice byaho bibiri. Chapter 2. Nagira ngo twihute kuko ndabona amasaha agiye. Umutwe uravuga ngo uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa. How the Holy Spirit came upon the disciples. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga s'Abanyagalilaya? None niki gitumye twese tumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi abaparati n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Libiya gihereranye ni Kurene n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'Abakereti n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumbirwa bibayobeye
barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Imana yacu ishimwe. We thank the Lord. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo imvange ngo iraryoha. Uyu munsi rero That a mixture is nice. nazanye ibintu bimeze nk'imvange. Today I brought a mixture things. Ndavuga kuri Pentekote, I'm going to talk about Pentecost mvuge no ku Mwuka Wera, and to the Holy Spirit. hanyuma After that, ndaza no gukomerezaho ku isomo twigeze kuganiraho turi ifunguro ryitwa Isoko mu Rusengero, which talks about the market in the church. Ndabanza no mvuge kuri Pentekote. I'm going to start by Pentecost. Pentekote ivuga iki? What does Pentecost mean? Turabanza dusome mu isezerano rya kera. We're going to read the book of Genesis, the Old Testament, Dusome mu Balewi ibice 23. Leviticus, Abalewi ibice 23, Leviticus 23, chapter verse 23, umurongo wa 15 n'uwa 16. verse 15 to verse 16. Katumbe Abalewi Leviticus 23 chapter 23, umurongo wa 15. verse 15. Ngo kandi mujye mubara iminsi uhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije, mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura. Muganurire Uwiteka Imana ituro ry'umuganura wundi. Nayo ngayo. Those are the words. Pentecost, nyuma ya Pasika babaraga iminsi 50. they used to count about 50 days, cyangwa se ibyumweru 7, or maybe 7 weeks. noneho icyo gihe But that time, byabaga ari igihe imyaka yeze. it was the time a lot of years. Noneho abantu bose bagafata kuri ya myaka bejeje, take all those things which have bakajyana from mu the nzu farmers and y'Imana. they take the house of the Lord. Noneho uwo munsi bakawita umunsi On that day they call it w'umuganura, umunsi wo kujyana imyaka mu rusengero. a day of taking food to the house of the Lord. Wari umunsi rero w'umunezero. It was a day of happiness. Wenda mwibuke turi nko mu gihe cy'iwacu, mu gihe cy'ubuhinzi, the way we used to go and farm. igihe abantu bejeje imyaka mu kwezi The kwa time when you are harvesting, kwa 6, kwa 7, kwa 8, July, August and September, wasangaga hari umunezero. you would find that people were happy. Ibishyimbo byeze, Beans was there, ibirayi byeze, even potatoes were ibitoki there, byeze ari byinshi, the bananas had grown, ndetse n'amasaka yeze. even the millets, Banywa ikintu bita ubushera, they could drink something which is called n'umutobe banywa ari mwinshi. a drink made from millets. Noneho rero Abayisiraheli And the Israelites, muri icyo gihe in cyabo that time, byari umuhango ko it was a culture thing to them bajyana that they should take ku byo bejeje, to what they have ikitwa brought from the umuganura. farmers. Noneho uwo muganura And that children, babaga batari baryaho they would have never eaten it before, kugira ngo banezeze Imana. so that might please the Lord. Imana yacu rero nishimwe. We thank the Lord. Noneho And then Pentekote nanone Pentecost of nowadays, yibutsaga kuva mu Misiri kw'Abayisiraheli. it was minding the Israelites the way they were coming from. Imana ihabwe icyubahiro. We thank the Lord. Igihe rero kiragera The time
abayisiraheli Yesu amaze kuza, when Jesus Christ came, abana n'abigishwa be, he was with his disciples. ababwira ko azabohereza umufasha, He told them that he was going to send them a helper, ariwe Umwuka Wera, which was the Holy Spirit. igero Pasika nabwo yari irangiye, After the Passover, bakoranye bateraniye hamwe, when they are together, ari abantu bagera ku 120, they were about 120. nibwo Umwuka Wera That's when the Holy Spirit yabatunguye, surprised them. ngo buri muntu wese agibwaho n'ikimenyetso Each and everyone was given a sign cy'ururimi of a tongue, a new tongue, a tongue. noneho ngo bavuga mu ndimi nyinshi. They were speaking a lot of languages. Kuri uwo munsi rero On that day, Imana yari bibaze neza, the Lord counted very well. uwo munsi bari bateranye, On that day when they congregated, wari umunsi wa Pentekote. it was a day of Pentecost. Abantu nanone uko byagendaga kera, People, the way it used to happen long time bari ago, baraturutse impande z'isi they hirya no would hino, come from various parts of the world, bazanye wa muganura, bring that raven, bazanye bya byo kurya. bring that food. Noneho bagiye kumva, As they heard, bumva abantu barimo baravuga mu ndimi z'iwabo, they heard there are different types of languages. ba bantu nyine babigishwa bari barimo gusenga, Those who are praying, baba ni 120, those 120. ba bandi bazanye imiganura, All those who had brought food, abantu baturutse hirya no hino, coming from various parts of the world, bumva barimo barahimbaza Imana mu ndimi they z'iwabo, were bumva praising the Lord in their languages which they could understand. noneho birabatangaza. And they were surprised. Ni ukubera iki Why is it that aba bantu barimo kuvuga mu ndimi z'iwacu these people twumva, are using our languages which are able to understand? bakumva niba ari Abaroma bakumva barimo baravuga They Ikiromani, are Romans, they could hear their language. niba ari Abagereki bakumva barimo baravuga If they are Ikigereki kandi Greeks, batabonye they ko could bakizi. hear their languages. Imana nishimye. We thank the Lord. Noneho rero bibayobeye, When they were confused, baravuga ati aba bantu bashobora kuba then they basinze. were like, maybe these people are drunk. Imana nihabwa icyubahiro. We give glory to our God. None bavuze ngo basinze, When they said that they were drunk, uko baje gasoma hepfo, when you continue reading that chapter, nubwo bari bateranye bari bafite ubwoba, even if they were together, they were very scared. za mbaraga z'Umwuka Wera zimaze kubajyaho rero, But when they received the Holy Spirit, baratinyuka. they were fearless. Abagaragara nk'abihishe, Those who looked as if they were hiding, Petero arasohoka, Peter came out from that room. atangira kubwira ba bantu He started telling those people who were there, ibyabaye, what happened. ati ntabwo And twasinze. they are not drunk. Amaze kubabwira When he told them ng'abantu bagera ku 3,000 about 3,000 people, ngo baba barakijijwe. they were saved. Abahanga babiriye bavuga ko Those who are good in Bible, they say that aribwo itorero ryari ritangiye that's the time when the church started. kuri uwo munsi From that day wa Pentekote. of Pentecost. Dusubiye inyuma gatoya, When we go back, iriya Pentekote yabagaho yo kuzana umuganura, that Pentecost of bringing food, yari umuhango. it was a culture. Noneho rero Then haboneka Pentekote there was another Pentecost y'Umwuka Wera. of the Holy Spirit. Imana itugirire neza. May God be with us. Uyu munsi Today, mu gihe itambutse niba bakoraga iby'umuhango mu gusenga, in the previous days, if you used to go nk'uko out kuri uriya munsi wa and pray, Pentekote itorero ryatangiye, as that day when the Pentecost started, uyu munsi today, ibyari umuhango bishire, what was culture should stop. nawe wuzure umwuka You should w'Imana. receive also the Holy Spirit. Imana itugirire neza. May God be with us. Dusubiye inyuma gatoya When we look back tukareba Abayisiraheli and see the Israelites, igihe bubakaga umunara w'i Babeli, the time they were building that tower, bubatse umunara w'i Babeli, as they were building that tower of Babylon, bamaze kugera kure cyane, as they reached on top, Imana inyuranya indimi zabo. the Lord had confused them with different types of Kuvuga ururimi language. rumwe biba birarangiye. They could no longer speak one language. Niba umuntu abwiye ngo namuzanira itafari, If someone tells someone, go and bring me a block, akayoberwa icyo amubwiye. the other person don't understand. Yaba atizanira amazi, akayoberwa icyo agize gute Another one amubwiye. is trying to talk to other person, they couldn't understand each other. Umunara kubaka bibagize gute
biba biraranga. Then they couldn't finish Ubwo the build. abantu baba batandukanye mu ndimi. Then that's how people are different types of languages. No, abahanga ba Bibiliya baravuga ngo Then those people who are good in Bible say that kuri uwo munsi on that day, abigishwa buzura Umwuka Wera when the disciples were filled with the Holy Spirit bakavuga indimi zinyuranye and speaking different types of ku buryo tongues, abantu bari baturutse hirya no hino so that each and every person was coming from different bumvaga bavuga tongues, indimi ziwabo they could hear their own languages, kandi bitari byabaho. until it has never happened before. Yesu abatangiye itorero yohereje Umwuka Wera Then Jesus Christ started a church by the Holy Spirit. abazanye kuvuga rumwe. Then he brought by speaking one language. Haleluya. Amen. Abazanye kuvuga ururimi rumwe Brought to speak ku one buryo umuntu language, avuga n'undi akagira so gute. that one person speaks and the other one should understand. Niyo mpamvu rero That's the reason Umwuka Wera iyo amanutse when the akagera mu Holy Spirit itorero comes upon the church, twitwa ba Pentekote. Siko biri? we are called Pentecost. Ni abantu rero bagomba gutandukana n'abandi bantu. There are people who are supposed to be different from other people. Ni abantu bavuga ururimi rumwe. There are people who speak one language, Bagenda kimwe. who walks in the same way, Bubahiriza amategeko amwe. who obeys the same laws, Bafite urukundo. who have love, Abantu b'amahoro. people of peace. Imana nishimye. We thank the Lord. Mbifurije Pentekote. I wish we had Pentecost. Mbifurije kuvuga rumwe. I wish you to speak one language. Haleluya. Amen. Niyo ntego Umwuka Wera yari azanye. That's the goal which the Holy Spirit has approached. Muri icyo gihe byari byatambutse At the days which had passed, bavugaga indimi zinyuranye. they used to speak different types of languages. Bakoraga ibintu They by'imihango. could do things of cultural things. Umwuka Wera aje When the Holy Spirit came, kuri uwo munsi atangiza itorero. on that day the church started. Petero amaze kuvuga After Peter had spoken, ibihumbi bitatu biraboneka about 3,000 people, birahindukira they changed. itorero riba riratangira. And the church, that's how it started. Imana itugire neza. May God be with us. Akantu kabaye gashya The new things which happened, abantu bazanaga umuganuro, bazanaga imyaka people were bringing food kugira ngo bayiture Imana. so that they can give it as offering to the Lord. Ikintu cyatunguranye, What surprised the most, Imana uwo munsi niyo yatanze umuganuro. today, on that day, God gave food. Umuganura w'Umwuka Wera. He gave the leaven of Holy Spirit. Simbizi niba hano hari abantu bigeze banywa akayoga. I don't know if there are people who had beer before. Muri cya gihe nyine cy'umunezero mu kwezi kwa karindwi kwa munani nyine imyaka Those yenze. days where food were grown. Icyo gihe nta muntu wicwa n'inzara. On those Ku bantu days, b'abahinzi no one sleeps with. ibintu biba bimeze neza gusa. Things are nice. Mu gitondo umuntu abyuka akanywa agasuru In the ugasanga mu nda morning, aragira. just drink. Ya kwigenga gato agasanga hari imineke akarya. When you just go to find there are bananas everywhere. Yesu nashimye. We thank the Lord. Abantu ugasanga ni umuki, ni umunezero. People are just happy because Iyo abantu bariye bakanywa baranezerwa. when people have drunk and None rero iyo abantu buzuye Umwuka Wera, Umwuka w'Imana. the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Bamera nk'abasinze. They become like drunk. Ku buryo ushobora kubareba ukavuga ati aba You bantu might see them and say, ni bazima bimeze biti. people are they alive or what's going on? Bariya abantu bari hariya baravuga ati aba bantu basinze. Are they drunk? Imana rero yabazaniye umuganura w'Umwuka Wera. God brought them the Baranezerwa. Holy Spirit. They were happy. Nabo birabarenga. It was beyond them. N'abari bari aho Even others who are there, nyine babona birarenze. they could see that it was Imana beyond them. yatanze umuganura w'Umwuka Wera. The Lord has given the Nawe Holy uyu Spirit. munsi Imana And you iguhe today, umuganura. the Lord should give you a Holy Spirit. Haleluya. Amen. Iguhe umuganura. You should receive a Holy Spirit. Wuzure Umwuka Wera. You should be filled with the Holy Spirit. Imana tunishimye. We praise the Lord. Umwuka Wera, The Holy Spirit, umuririmbyi aririmba Umwuka Wera agakora imirimo itangaje. the Holy Spirit does a different types of Ngo ways. niwe wemeza abantu ibyaha. It's the one who makes people Muri iyo do minsi their sins. abantu Those bariyoboraga, people were being led by themselves. bagendaga uko They bashaka, used to go in the way they like. bavugaga uko They bashaka. could speak in the ways they like. Amategeko yari yarababoshye, The commandments were bounded them. bayubahirizaga They could obey them. abantu babareba. People were able to see them. Baba batabareba If they could not see them, bakagotomera
ibyaha. They could do God. Turi kumwe? Are we together? Bakagotomera ibyaha. Ariko abantu baba bareba bari kumwe ugasanga ni bamarayika. You find them, they are angels. Ariko yakwiherera. But when they are on their own, niyo bari umugabo ufite abagore babiri, even if a husband who has 2 wives, yabona n'undi mugore akamukubita hasi. if he finds another wife, he would do get that wife. Abajya mu bapfumu ntawe bareba. Those who go to the witch doctors, bakajyayo. They could go. Noneho rero Yesu yohereje Umwuka Wera. When Jesus Christ sent the Holy Spirit, haleluya, amen, Umwuka Wera, the Holy Spirit atangira kwemeza abantu ibyaha. He started begging to people to umuntu naho yaba ntawe umureba, even if there's no one who's looking at you, akumva Imana muri we, and he feels the Lord in him, agatinya, and they get fear. niba ari ukuvuga akavuga uko bikwiriye, They speak what is necessary, niba ari ukugenda akagenda uko and bikwiriye. they walk in the right way. Imana yacu nishimye. Praise our Lord. Hariho abantu hano There are people bagiye baba mu buzima bwa bonyine, who were in their own life. nta muririmbyi bareba, There was no singer there. n'umugore wabo atabareba, There was no other partner there, cyangwa se n'umugabo atabareba. or maybe their husband. Ariko kuko ari abapantekote But because they are Pentecostals bakijijwe, who were saved, bafite umwuka who w'Imana, has the Holy Spirit, akaba atatinyuka they couldn't commit icyaha, sin. akaba adatinya umuntu, They couldn't be a ahubwo person, afite umuyobozi but they have a leader whom they walk with. Imana yacu nishimwe We praise the Lord kandi nihimbazwe. and glorify Him. Reka nihute gato turebe ku mirimo y'Umwuka Wera. Ubu kubaganiriza ku Mwuka Wera Talking about the Holy Spirit, ni nk'intangiriro, it's more like a ntabwo ndibwiremo cyane, I want to go there. ni intangiriro. It's an introduction. Sinzi mu Kinyarwanda niba bayita iriburiro, introduction. It's an introduction. Ubwo mu gihe kizakurikiraho The next time, nzafata umwanya I'm going to take a time. icyigisho cy'Umwuka Wera I'm going to prepare a sermon of the Holy Spirit. nkigisha, I'm going to teach it. kandi Imana izabishoboza. And God is going to help me. Umurimo rero w'Umwuka Wera The works of the Holy Spirit, wibutsa abantu, it reminds people. wibutsa umuntu, It reminds a human being. agakwibutsa ati iki ni icyaha. It reminds you sin. Utuma umuntu yihana, It makes people to confess their sin. kandi Umwuka Wera And the Holy abana natwe Spirit ibihe lives byose. with us all the time. Abana natwe ibihe, He is with us all the time. abwira n'abantu ibyenda kubaho, So tells people things about to happen. akubwira ibintu byenda kubaho, ibizaba imbere Tells what is going to happen in the future akabikubwira. and tells you right there. Imana nishimye. We thank our Lord. Ikindi, ibindi nka bibiri ku Mwuka Wera The other ways of the Holy Spirit, ndabivuga mu kanya I'm going to mention them later. kuri rya somo ryerekeranye n'isoko mu rusengero. On that other lesson based on the market in the church. Reka dusome muri Yohana ibice 2:13. Let us read the book of 2 John. Navuze ngo ni imvange, It's a mixture, ariko biragenda byuzuzanya. but it's talking about one thing. Yohana 2:13. John chapter 2 verse 16. Yohana ibice 2:13-16. John chapter 2 verse 16. Ubwo tugeze ku mutwe uyu munsi. That's why Nubwo ari Pentekote, even if it's a ariko Pentecost, iri jambo nariciyemo kabiri yitwa ngo isoko mu rusengero.
This nagira ngo lesson nyine about the market in the church, turiganireho naryo mu kanya gatoya. we're going to talk about it. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahumanura urusengero. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abohekanya imigozi ayigiraho ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma, ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro. Abigishwa be bibuka ko uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirambye. Imana ni habucywa. Give glory to God. Haleluya. Amen. Yesu ataraza mu gihe cya kera, Before Jesus Christ came, cya Dawidi, in the days of David n'umuhungu we Salomo. and his son Solomon, Dawidi yifuje kubakira Imana inzu. David wished to build a house for the Lord. Bari barakoze isanduka y'isezerano They had made a box of yabagamo ibihamya bitatu. where there are three. Harimo urwabye rwa Manu, There was a promise of man harimo ibisate by'amabuye and the pieces of stone byanditseho amategeko, where the laws were written, n'inkoni ya Aroni yari yararabije uburabyo. and the stick of Aaron. Noneho rero ibyo bintu uko ari bitatu bikaba mu isanduka. Where there were three, they were in that box. Bakayita isanduka y'isezerano. They could call it a box of Iyo promise. sanduka y'isezerano rero yabaga ahantu mu ihema, It used to be in the temple ahantu hatagaragara neza. where people couldn't see. Dawidi rero arifuza, David wished, nzubakire Imana inzu. I'm going to build a house for the Lord. Kuvuga ngo Imana ngo iba ahantu hadatunganye ngo gendare mu For nzu God nziza. to be in a house which is not well, Imana and in a nice house. Imana iramwangira. Then the Lord told him that no. Nibwo amubwiye ngo wanyubakira nzu ki? That what kind of house can you Ijuru build? n'intebe That's the ya heaven, ngisi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. and the Wanyubakira earth, nzu ki? that's where I stay. Ati ahubwo umuntu uzanyubakira inzu Someone's going to build ni umwana a wawe. house, your son. Igero kiragera, The time came, Salomo ashaka ibyangombwa byose, Solomon looked for everything which was necessary. yubakira Imana inzu. He built that house for the Lord. Kubaka urusengero runini cyane. He built a big house of the Lord. Nk'uko hano mubona hasize irangi, The way you can see that this house is painted, basiga zahabu. it was spread with gold. Mbese iba inzu idasanzwe. It was a house. Igihe cyo kwitaha rero kiragera. The time came to visit it. Bagiye kwitaha, As they came, Salomo asenga avuga amagambo Solomon prayed that. meza cyane akomeye. He prayed saying nice words. Aravuga ati Mana, He said that, Lord, umuntu wese uzagira ikibazo each and everyone is going to have a akaza problem muri iyi nzu yawe, and comes in your house, uzamwumve you umusubize. should listen to that person and answer that person. Ati ndetse niyo yaba ari umunyamahanga, Even if they are coming from different akamenya countries, ko iyi nzu yawe ari iy'igiciro, and knows that this house is akaza for akayipfukamamo that agasenga, person comes and you down and pray, uzamwumve you umusubize. should always listen to that person and answer that person. Yongera ati He continued. abayisiraheli nibagucumuraho If people have sinned against you, bakabajyana mu mahanga ho iminyago, and they go where they are in the foreign lands, nibibuka ko bacumuye, if they remember that they have sinned against you, bagahagarara ahantu berekeye iyi nzu, and stood where they are facing this house, uzabumve you ubasubize. hear them and answer them. Imana iri mu ijuru The Lord who was in heaven, yumvishe iryo sengesho, he heard that prayer, irebye n'ubwitange bwakozwe, and he saw all the support he was given. iranezerwa. He was happy. Hari ahantu abatambyi bahagararaga It was where the priests were standing, bagatamba igitambo, and they could give the sacrifice. bateganije umuriro When they prepared the fire, kugira ngo baze koza cya gitambo. so they could burn that. Uwo munsi ntabyo bakoze, bagiye kubona babona gusa On that day they didn't do it. Imana ubwayo izanye umuriro God himself brought the fire utwiga cya gitambo. and burnt that offering. Abantu babibonye ngo bikubita hasi ku mabuye ashashwe, People saw it, they fell on ground. baravuga ngo Uwiteka ngo ni mwiza, They said that God is ngo great kandi imbabazi ze zihoraho and his ibihe mercies are byose. everlasting all the time. Imana rero iba iraje itaha God urusengero. came in that house. Ariko
mu myaka yagiye ikurikiraho ntabwo bagiye babiha agaciro. But when the years which followed, they couldn't value it. Ya nzu y'Imana bayifata nk'inzu isanzwe. They took it as a normal house. Nicyo gihe rero cyageze The time which of the Lord yakorerwamo umurimo w'Imana, which was being done by the work of the Lord. abantu bakayikiriramo, People could pray in that abantu house. bakayisubirizwamo, They could do get answered. abantu bakayinezererwamo. They could be happy in that house. Ibyo barabyirengagiza, They couldn't focus on those things. bayigira isoko, They turned it into a market. bayicururizamo n'ibintu bidakwiye gucururizwamo. They were selling a lot of things that house. Bacururizamo inka, Even cows were being bacururizamo sold. intama, Even the sheep, bacururizamo inuma. even the dogs were being Nibyo yarabwiye ubushize, ntabwo izo nka bazizanaga, ntabwo bazizanaga bazambitse amakabutura. They couldn't bring it while they were wearing trousers. Urumva zageraga mu rusengero They could reach the house of the Lord. zikaniyamo, They could just mess up that ihene place. zigahurunguramo, They could mess up that place. intama nuko, And the sheep as well. ndetse n'inuma ugasanga zatayemo umwana. Even the doves just like that. Ntabwo rero ari biriya gusa byagurishirizwagamo, Not only those things which are being sold there. ni ukuvuga rwa rusengero rero rwabaye isoko, ubwo inyanya zarimo n'ibindi. That house became a market and all the tomatoes and onion were Hari abantu there. bajya kurangura muri Soweto, There are people who go to Soweto here. haba hameze bati. How is that place? N'umubyeyi ufite umwana Even a parent who had a child, ashaka kumusukura kwa kundi if yamwambitse they want dayipa, just to clean the child, ntabwo ajya kure, they couldn't go away. agikuramo akagira gute, To just remove and destroy it Agakubita that hariya. house. noneho Then, n'umuntu ubonye ahantu yikinga gatoya mu bitebo biba bihari, anyone who wants just to, akubita umwana mu ishashi. they could just do anything and throw in that house. Njya nkubona kubera ko nyine ari iki, ari isoko. Because it's a, Ngiye ibintu rero bajyanye mu nzu. these are the things they took in the house of the Lord. Yesu rero yaje icyo gihe Jesus Christ came on that day. isoko rikorerwa mu rusengero, He found the market in the house. bimurya ahantu, He was hate. biramubabaza. He was very hate. Si ukuvuga ko yarabibonye uwo munsi, ni ibintu byari bigeze gute. Doesn't mean that he's Bisanzwe. that day. He knew. Umunsi umwe rero One day arabigenderera, he just went to see it. ngo yafashe iki, He took time. yafashe ni umugozi n'iki, He took time. arayibohekanya nk'iki, nk'ikiboko. He just made a whip. Murumva atarakubise ra, Then he whipped each and everyone who is there. ajya ku meza agira gute, He went there where there were tables. He turned them upside ngo down. n'ibika bisohoka bigira gute, Even the cows were just moving away from that ati house. nimukureho bino. That remove all these things. Turi kumwe, Are we together? ati inzu ya data ni inzu yo kugira gute, The house of my father is the house of to do us. inzu yo gusenga. It's the house where we pray from. Imana nitugire neza, May God be with us. Imana nidufashe. May God help us. Yirukana isoko mu rusengero. He chased the market away from the church. Yashushanyaga rero iki, He was representing what? yagira ngo nubwo iriya nzu yari inzu igaragara He ifatika, wanted that even if that house was just a house, kubera ko abantu inzu y'Imana bayanduzaga, because people used to make the house of the Lord dirty, yagambiriye kugira ngo inzu he told that the y'Imana house of the Lord, ye kuba urusengero. it shouldn't be the house. Nubwo tuvuga ngo twaje mu nzu Even if mu I've come rusengero, the si ukuvuga ngo ni inzu church, y'Imana. Inzu y'Imana nkuru ni nde? the church, the house of the Lord is our Yes. house. Aragambira ati nubwo And nirukanye he prayed that even if I've chased all these isoko things, the mu market rusengero, from the house, hari urundi rusengero there's another church nshaka ko abantu bamenya which I want people to know bagasobanukirwa. and get explained of it. Nicyo gihe cyageze rero That's the time kuri ya Pentekote, on that Pentecost day, nk'uko Imana yatashye urusengero, God went to see the church. ikintu kimeze nk'igicu kikaza kigahagarara imbere y'abatangiye buryo guhagarara, The crowd could stand there ngo bakabona naho bahagarara. and they could do, Noneho imbaraga z'Umwuka Wera and the power of the Holy Spirit, zaramanutse, it came.
zinjira mu nzu mu rusengero mu mitima y'aba and came in the hearts of the people. Hallelujah. Amen. Bari bamaze iminsi ingana iki? They had spent how many days? Bari bamaze iminsi gahe? They had spent 10 bagira gute? 10 days Basenga. Bahuza iki? with one Bahuza heart. umutima. They were praying with one heart. Kugira ngo bahuze n'uruki So that n'ururimi. on they might have one language. Ibibonye rero Yesu abibonye ati When rero he saw those things, yanzu yagize gute? that he said that Yanzu yatunganye. that house is ready. Ahita agira gute asukuma yohereza Then he poured Umwuka Wera. the Spirit. Akimara kubinjiramo. When the Spirit was upon them, Ntabwo ari ibintu bikaniriye. it's not the thing which they Hari igihe abantu just bikanira. that sometimes people just make it Bakikanira agashaka kuvuga mu ndimi. and they would just want to Nazo. speak languages. Ntabwo umenye ukuntu binjiye Umwuka Wera yaje mwagize ibihe byiza. You doesn't know how the Holy Spirit comes on now. Ujya kumva ururimi rwagize gute rwahindutse. You just find yourself you're just speaking. Kuko nabwo hari igihe abantu byikanira. There are people just try to make Muri it. Uganda hari umusore w'umupasitoro. There's someone in Uganda who Twari ahantu ku mariro. were at the funeral. Turimo kwinywera agakoma. We are just drinking something. Arayura. Then Ngiye kumva numva avuze mu ndimi. then he Byarambabaje. spoke in Izo ndimi zavuye he? Warayuka kuvuga mu ndimi. Iyo Umwuka Wera yaje the Holy Spirit has come. ntabwo bikuvuna. You don't struggle. Ujya kumva rwose urimo urakozaho. Things just happens on its own. Imana rero nishimwe. We thank our Lord. Rwa rusengero yashakaga igihe bari bamaze guhuza umutima muri ya minsi 10 basenga. Which was Yabonye ko rwagize gute? he saw that it was Rwabonetse. Yohereza iki? then he sent the Spirit, the Holy Spirit. Icyampa If only za bipi zikunda kuva. that's where most of the times the sickness comes from. Sinzi muri mwe nta muntu wari watekereza cyane. Have you ever thought of Hari igihe utekereza cyane kuva umutima uragira gute? there's sometimes when you think you find that your heart is just pumping fast. Niki? Ni isoko. It's because of the market. Barakureba ucecetse. They look at you are quiet. Barakureba uri umukobwa mwiza. You are just a beautiful lady. Ugenda mu zimeze nka marayika. You are just going like an angel. Ariko mu mutima urimo uravuga. But your heart is saying. Iyo birenze when it just goes ni umuntu ujya kumusanga ugasanga arimo agenda mu nzira. That's why you find that someone walking in the way. Agira gutya. They are just like this. Muri Uganda nabonye umugabo w'umusaza. There was one person I saw. Yaragendaga yagera mu nzira. He could go and reach on the way. Agahagarara gutya. He could stand. Agatongana. He could just start shouting. He could just shout that kiriya kibanza ati muzakigwamo. That you are going to fall in that road. Akigira gutya. He could just stand. Byagize gute isoko ryuzuye mu rusengero. It means that the market is hard. Birarenga. It just went beyond him. Imana rero irashaka kutwuzuza Umwuka Wera. The Lord wants to fill us with ikaduha umuganura and give us food. Ikaduha Pentekote. Give us Pentecost. Niba tubanze dukure isoko. We should remove the market taste from our hearts. Yaravuze ati nzabohereza umufasha. He said that I'm going to send you a helper. Uzabana nawe. Who is going to be with you? Ibihe bingahe? How many times? Ibihe? All the time. Uwo mufasha tugize gute turamukwiye. And that helper ngabana natwe ibihe to be first all the time. Mfite umufasha. I have a helper. Mushirabana yindi bita umudamu. Called the wife. Dushobora kuba tutagize gute tutari kumwe. We might not be together. Harara ukwanjye cyangwa n'abakarara ukwe. Twamara n'ukwezi tutabona. To spend a month not seeing each other. Uyu mufasha rero this helper kubana natwe ibihe is the one who stays with us all the time. Ntabwo ari umufasha umeze nk'umwambaro. The helper is like a cloth. Umwambaro igihe kiragera ukagira gute? The time come and we took off our clothes. Ukagira gute? We remove our clothes and we put somewhere. Ugiye gukaraba ukagira gute? When you go to wash your ugasigara uko wavutse. You just remain with your best suit. Rero uyu mufasha n'uzabana natwe ibihe. The helper is the one who's going to us all the time. Ugiye gukaraba mugize gute? Where you are going to muri kumwe. Ugiye mu murima mugize gute? Whether you are going to the farm, he's going to. Ugiye kurangura cyahise mugize gute? Whether you are going to water, he's going to be there. Muri kumwe.
winjiye mu mazi mugize gute When you go in the water, He's with muri you. kumwe. Imana yacu nishimye. We thank our Lord. Icyo no mukundira The thing I love about Him, atubera amaso, He's always atuma watch my. ureba ibyo abandi batagira gute, He makes you see things ibyo abandi batabona. are not able to see. Noneho wajya no guteshuka kwa kundi se kuri baryabaye byinshi. If you want to go astray, Koko rwose bene data ari igihe biba there's times when it happens, ingorane zikavuka pe, and there are a lot of changes. ugasanga nta gisubizo You find cyihutirwa there's no ufite, answer which you have, ugeze kure akakwibutsa ibyo yagize gute. and when you reach verify, then He reminds Yakubwiye you ariko what He told you. jambo ari ntiwibuka. That don't you remember? Niba koko nakubwiye ko mu gihe kiri imbere bizagenda gutya Don't gutya you na remember gutya. that I told us things that Niba uri umukobwa if you are late, yarakubwiye umugabo if he ukaba ugeze mu gihe wumva ko igisubizo ari umugabo and you find kandi Imana yaramukubwiye, and the Lord has told you ugeze about nko mu gihe wakwishingira ariko when nyirakana you want to go on your own, then He reminds you. ibyo nakubwiye Don't you remember what I told you? ko umutware wawe ari imbere. That your helper is in front of you. Nugera rero n'ibibazo ukumva birakomeye, When you reach where the ikintu uzicisha shitani uzamubwira uti ibyiza biri imbere. the good things are Haleluya, Amen. ibyiza biri That good things are ahead. uyu munsi ibibazo birahari Today we have problems, ariko imbere hari but ahead of hari us. ibyiza. Waba ugiye kugwa mu cyaha, When you want to sin, waba ugiye gusohora urujambo, or maybe when you want to insult, sigaho that stop. ukumva ijwi rikubwira mutuye gira When gute, you hear the voice telling Sigaho. you that don't do that, umuntu ukagira gute, and you just obey Ukawufunga. the voice. umwuka we rero araturinda. The Holy Spirit protects us. Ngewe namugeranije nka feri. Feri murayizi? Me, I've taken him as a bread. Nta muntu wazanyigarira. Is there anyone who's come for a bike? Ijyaga rya ririhe ntuza Olivier? Yagiye. Ntagari wazanye. Icyo rero nakundiye ibi byuma bakoze. What I have loved about this, Iyo bakoze they have made, igare, feri y'igare ntabwo ijya kure y'intoki z'umuntu. how they have built a bicycle, the way they have made the brakes, it's not far away from the hands of the Ubu ufashe gutya feri iri hehe? You are holding the, Kurya akabazo kabaga tugira gute? so that if you have an emergency, you just hold. Kubera ko ipikipiki Because n'imodoka the cars, feri yayo bakandisha ikirenge, the brake is just there feri biri hafi y'iki near the leg, y'ikirenge. Umuriro hano, and the feri hehe accelerator and the brake, they are just ukandagiye close umuriro together. ntabwo uri bujye gushakisha kure. Uhita ugira gute? If you want the brake, you don't just go Wimura far. ikirenge gato gashyira ku You ki? just shift your leg from the accelerator to the brake. Umwuka we rero The Holy Spirit, kuri twebwe ni to uko us, nguko. He's like that. Ni feri. Uragenda wajya kugonga Before you could do a rush, akakubwira, then He tells you that. feri ukagira gute? Then you stop. Ukayifata. Iyo rero abantu badafite umwuka we, When people don't have the Holy Spirit, nasubije amaso inyuma have looked, nsanga nagonze ibintu byinshi.